Welcome back to my channel. It's Jenny Biborga. Hello, hello, hello. Hello. Welcome back again. Go, go, go. Guys, mag-unboxing tayo ng pa-oso-oso rin. Yung sa Lazada na mystery box. Ayan guys. Ito. Dalawa yung mystery box ko. Ayan. Pero nga lang, itong box, kung ano nangyari, ayan o. Ayan. Sira siya guys. Ayan. Ayan. Parang na-flat ang dito na banda. Siguro kasi nga maliit lang ang nasa laman. Maliit lang ang laman nito. Ayan o. Parang half lang. Ayan. Mura lang to, 500, 499 ba yun? Or what? Yan o. So, i-open na natin siya ha. Upa-oso to siya guys, last year to. First week sa January ko natanggap. So, ngayon natin gagawin. I-unbox natin. Diba? Yan o, yan nangyari. Tingnan nyo yan. Yan o. Mystery box. Kaya tinawag mystery box kasi bugbog sarado. Yan. Ito. Pagka-package niya guys, simple lang. Scotch tape. Yan. Yan lang. So, i-open natin kung ano nang dito sa loob sa naghahalagang $499. Make-up ata ito eh. Yan. I-open natin. May bubble wrap. Yan guys. May maraming bubble wrap. So, pwede natin itong ipamigay. I-giveaway natin itong bubble wrap. Ha? Yan. May bibigyan ako niyan. Si Christy. Shout out si Christy. Ay, sa Caroline! No. Yan guys. Oh, see? Yan lang yung laman ng $499. 500 nga yan. 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 I-open natin na I got 3 items. Oh. So, usually, tutti bag. This is tutti bag from Caroline. Thank you. Caroline. Yan. Yellow na stripe, tapos may Caroline. Yan. Naka-print lang siya. Then, tela lang siya na tela. Yan o. String bag? String bag tawag nila dito. Diba? Diba string bag niya? Katawas Christy, bye? And, woo! Crayon lipstick ng Caroline. Caroline din. Hi, Caroline. Shout out. Hi! Hi! Come here. Shoot. Hi! Ate Princess is here in the house. Popping. Yes, this popping is a bubble wrap. Don't touch that one. I love popping. Yes. You get that one, oh. Oh, madam. Ito lang. Dagan kayo? Oo. Thank you. Ayan. Crayon ba to? Lipstick. Matte lipstick. Ayan, matte lipstick na Caroline. Yan guys, oh. Dalawang lipstick. Yan. Ano to? Lipstick ba to? Basta. Oh, stick din. Naka-lipstick din yan. Yan. In a shade, boom, si boom, at saka si blind. Yan. Iwan, ito hindi ko alam. So, re-review ko to guys. So, hindi pala siya fake. Kasi, yung iba kasi guys, fake. Ito yung sinasabi ni Georgia Brillo Show. Char. Nag-shoutout na naman ako. Hindi naman nila ako kilala. Open natin. Grabe makaputos. Uy, labo ng package. Grabe ka. Hiwi. Okay. Yan. Wow! Lang, katungan yung kuhan. Nabisaya na ko. Wala, lang uncover nga ay shadow. Wow! Lamalaan ni uy. Butan kay kang Caroline. EB Advanced Day ni Caroline. So, parehan siguro sila, no? Nice kayo pagka, package niya. Ang packaging niya, nindot tayo. See? Yan. Nice kayo. Wow! Wow! Napasyay kuan ka na. Ala. Where's styrofoam?
Then this one, ang nice ko. Yung ko, marag ako, parehan ako kagwapa. Ayan. 12 shades nude na glitter. O yan, may plastic. Yan. So, i-review ko na lang to. Yan guys, ma-reveal nyo yung pag-vlog ko na cellphone lang gamit. Yan. Wow, wala na. Yun na. Yan na, thank you. Thank you, Caroline. Grabe. Mahal to ha, mahal to siya. Pero 500 lang yung naghahalaga ang 500. And another box. Hindi siya bugbog guys. Ayan o, tama lang. Yan. Baka madaming laman nito. Seryosohan talaga ha. Ito guys. Papa, mama, Caroline, mama, nag-TV din ito. mama, awa, mama, awa, Oh. mama, Ay, di fake. mama, what do you mean? Wow! Wow! Hindi siya fake, guys. Ayan. Yung iba kasi fake yung mystery box nila. Sa akin, hindi. Thank you. Worth it yung paghintay. Ayan, guys. Ito yun, guys. Wow! Foundation ng AB. Everbelena. Ayan. And, what's this? And makeup remover ng Everbelena. Wow, grabe ka Everbelena ha. Naka-shoutout ka na dito ha. And yan. Grabe ka akong lighting guys. No? Buwan na. Naunsan ako. Nahiman akong yelo. Pasakit ka suga pa. Wow! Liquid lipstick ng EB. Everbelena. Ayan, oh. Yan. Tapos, uy, may shade! May shade bang Everbelena? Oh, may shade. Pawis na, oh. Yan. Kung hindi oily, yan, pawis. #pawis.com. Wow! Parang Sunny Studio. Oh, lupigan ng Sunny Studio, ani ba? Oh, grabe kang ngit-ngit, oh. Oh, grabe ba? Pwede na ma-3D. Yan, guys. Thank you, Pasuga. Supportive kaya kung bana ba? Behind the scene. Nasa sa likod sa akong camera. Hala. Katawa ng bago. Oh, bago nila foundation. Everbelena din, oh. Hala. Wala na kay shade. Ako na i-review. Grabe ka, Everbelena, ha. Shout out na talaga to. Grabe ka ito. Grabe yung pagputos. Yung isa ganina, dili tayo ko yan. Highlighter. Glow out. Yan, highlighter ng Everbelena. Glow out. Yan. Na, mag-hashtag tuon yung kuhanig makeup ba? Hindi ako kabalo. Nanade. False eyelashes ang kuhan. Everbelena. Ayan, oh. Wow, di ko kabalo, ani. Di ko kabalo, ani. Gabi ka. Ang hirap ang walang aircon. Purple yung color niya. Yan. Free ang adhesive para paglagay. So, hindi ko alam to kung anong gagawin yan. Okay? Yan ang ganda siya. BFF. Bold Fun Puff Collection. Everbelena Cosmetics. Yan lang. Wala na. Bye. Wala na. Yan lang. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang. At saka 6 lang yung nandito sa isang package ng mystery box. Everbelena. Yan. Yan. Sa isa ka package, ito. 1, 2, 3, 4, 5. Okay?
and isang puti bag. Yan. It looks like a Okay pony guys, bag. so i-end na natin ha. Thank you, and thank you. Subscribe, and like. Thank you guys! Si Princess Yus. Thank you. Bye-bye. God bless. Woo! Thank you sa light. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, come here. Bye-bye. Oh, Bye-bye. pinapawisan din siya. Bye-bye.